ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. Инак боз барномаи шоми диёр аст меҳмони хонадони шумо ва чунон ки ҳамаи шумо огоҳ ҳастед, дар барномаи шоми диёр мо пайваста мавзӯъҳои рӯзмарраро пайгирӣ менамоем ва бо иштироки коршиносону мутахассисони соҳа ба мавзӯъҳои гуногун равшанӣ меандозем. чуноне ки ҳамаи мо огоҳ ҳастем, ба наздики қонуни нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ қабул гардид ва табиӣ аст ки ин қонун вобаста ба хизмати ҳарбӣ ва ӯҳдадории ҳарбӣ мебошад. Валекин як чизе ки имрӯзҳо мушоҳида мешавад, ин аз ҷониби аҳолӣ, аз ҷониби шаҳрвандон ҳар гуна қабул шудани ин қонун ва ба таврҳои гуногун шарҳу тавзеҳ ёфтани он дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад. Мо хостем ки имрӯз ба барнома коршиноси соҳаро даъват намоем, то мушаххасан ин қонунро шарҳ диҳем ва дуруст тамошобинони азизи мо дарк намуда бошанд. Ва дар меҳмонии барномаи мо қарор дорам Бобоҷонов Музаффар, полковники мустаъфӣ ва ҳамчунин коршиноси ташкилоти ҷамъиятии дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ. ва шуморо хушомадид мегӯем ба меҳмонии барнома. Аввалан мехостам дар бораи ҳамин қонуни нав мегуфтед ки чӣ масъалаҳоро дар бар мегирад? Раҳмат. Ассалому алайкум тамошобинони азиз. Мо имрӯз дар суҳбати худ мехостем дар бораи қонуни нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадори ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ки аз 2 феврали 2021 мавриди амал қарор гирифт суҳбат намоем. Ман мехостам ки дар ин суҳбати худ ҳамон моддаҳое ки ба шаҳрвандон ба даъватшавон тааллуқ дорад ё ки ҳамон моддаҳое ки аз қонуни кӯҳна фарқ дорад ё ки ҳамон моддаҳое ки ҷамъияти моро имрӯз як ба ҳаяҷон овардааст истода гузарам. Якумаш қайд кардан зарур аст ки қонун аллакай дар бораи ӯҳдадори умумии нев дар бораи ӯҳдадори ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ номгузорӣ карда шудааст, чунки қатъан баъзе моддаҳои ин қонун ҳамаро дар бар намегирад. Дуюм як бояд қайд кунам ки ин лоиҳаи қонунро ҳуқуқшиносони вазорати мудофиа омода карданд ва бояд қайд намоям ки дар омодагии ин гом бисёр меҳнат кашидан, заҳмат кашидан ва як чизро қайд карданӣ ҳастам ки онҳо аввал аз мафҳумҳои умумие ки дар қонун оварда шудааст истифода намуданд. Моддаи 1 ба ҳамин мафҳумҳои асосие ки дар қонун истифода мешаванд бахшида шудааст. Барои чӣ? Барои ин ки агар ҳамин ин модда намешуд, ҳар як калима ё ки ҳар ҷумларо ҳар хел ҳуқуқшиносон ҳар хел маънидод карданашон мумкин буд. Ман фикр мекунам ки бисёр як моддаи хуб аст ва дар ин ҷо қайд кардам ки дар ҳамин моддаҳо чӣ оварда шудааст ки аз қонуни кӯҳна фарқ дорад. Якум мафҳуме ки ҳамаро ба ҳаяҷон ин хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои давлати сафарбарӣ. Дар охир ба ин алоҳида истода мегузарем. Дар мафҳум оварда шудааст ҳуҷҷатҳои ба қайдгирии ҳарбӣ. Ҳамин мафҳумҳо дар қонуни кӯҳна набуданд. Чӣ хел ҳуҷҷатҳои ба қайдгирии ҳарбӣ? Якум шаҳодатномаи ба қайдгирии ҳарбӣ ба шахсоне ки вақте ки синну солашон дар соле ки ба синни 16 мерасанд ва аз комиссияи ба қайдгирии ибтидоӣ мегузаранд, моҳи аз январ то моҳи марта қайд менамем ки дар ҳамон соле ки онҳо ба синни 16 мерасанд ба онҳо шаҳодатномаи ба қайдгирии ҳарбӣ дода мешавад. ва ба шахсоне ки хизмати ҳарбиро гузаштанд ё ки хизмати ҳарбиро дар дигар давлат гузаштанд ё хизмати ҳарбиро дар дигар давлат хизмате ки ба хизмати ҳарбӣ баробар карда шудааст гузаштанд, ба онҳо билети ҳарбӣ дода мешавад. Ва шахсоне ки ҳатто бо сабабҳои гуногун хизмати ҳарбиро нагузаштанд ё ки шахсоне ки билети ҳарбиро гум карданд, ба равизи он ба онҳо маълумотнома дода мешавад. Ва дар қонун қайд карда шудааст ки маълумотнома билети ҳарбиро иваз намекунад. Ман фикр мекунам ки ҳар намедонам дар оянда чӣ дорад. Боз як дигаргунии қайд карданро ки муспи дар қонун оварда шудааст ки шаҳрвандоне ки аз комиссияи ба қайдгирии ибтидоии ҳарбӣ мегузаранд метавонанд дар кори комиссия иштирок намоянд. Боз қайд мекунам ки шаҳрвандоне ки дар соли ба синни 16 расиданд моҳи январ, феврал, моҳи март аз комиссияи ба қайдгирии ибтидоӣ мегузаранд ва волидайн ҳуқуқ доранд ки дар ин комиссия иштирок доранд. ҳар як бояд қайд намоем ки дар синни 16 сола ин ҳоли ба балоғат расида ҳисоб намешавад ва баъзан бисёр вақтҳо ин гуна шаҳрвандони синни ба 16 расида ҳаракат мекунанд ки касалии худро рӯз кунанд ва дар оянда ин хел мешавад ки вақте ки онҳо ба синни 18 расиданд, баъди 2-3 сол ба синни 18-19 ва аз комиссия даъват мегузаранд, дар он вақте ки духтур аз муоина мегузарад касалии ӯро пайдо кардан мумкин ки савол ба миён меояд ки барои чӣ дар синни 16 солагӣ ин касалӣ набуд. Ин касалиро дар мобайни 2 сол масалан
وای کردن ممکنه، لیکن در سن 18-19 سالگی من فکر میکنم که این یک اقدام خوب است که والدین شهروندان اون حقوق دارند که در کار کمیسیون بخیرگیری ابتدایی حربی اشتراک نمایند. ابو با چشم خود بینن جریان این. البته اینا یک کم که میخواهند که در همین جریان کمیسیون بخیرگیری ابتدایی حربی چخیل میگذرد و آیا دختران نسبت همون فرزندانشان اویدی معین نمودن وضع سلامتیشان با دقت گوش میدهند یا نه. من فکر میکنم این اقدام بسیار خوب است و در آینده فکر میکنم که این کسلی‌هایی که در وقت 16 سالگی در وقت به قیدگیری ابتدایی حربی معین نشد، همین خیلی در وقت دعوت معین میشد، همین خیلی حادثه ها باید کم شود. دیگه مسئله اینه که در کمیسیون به قیدگیری ابتدایی حربی نماینده معارف و آموزگار روانشناس اشتراک میکند. همین در قانون کهنه نبود. برای چی؟ برای اینکه حاضر معین نمودن سطح روحی دعوت شونده این یک صفت یا یک نشان دهنده کلام میباشد و همین آموزگار روانشناس در قاعده در قانون کهنه نبود و فکر میکنم اینم برای دقیق معین نمودن آمادگی همون شهروند، آمادگی روحی او برای خدمت در نمود قواهای مسلح باید اقدام نیک میباشد و فکر میکنم که این یک پیشروی میباشد. در پروگرام که وضع سلامتی سنجیده نشد، همچنین حالت روحی اون معین کرده میشود که از روی حالت روحی و با کدام قوشن‌های قوای مسلح رفته خدمت کرده میتواند و قید کردن لازم است که در قانون نو عهده‌داری‌های شهروندان نسبت قید حربی سخت شده است. مثلا اگر در قانون کنه در مابین 3 ماه از یک جا به دیگر جا گذشتن و باید به کمیته حربی خبر میداد، این مهلت 45 روز فراز شد. کدام وقتی که به 1 ماه یا که 15 روز نکرد، این به 7 روز. عموما مسئله این عهده‌داری شهروند نسبت قید حربی سخت شده است. مهلت ها همش 2-3 مرتبه کم شده اند. یک چیز را باز قید کردن هستم که در کمیسیون به قیدگیری ابتدایی حربی و در کمیسیون دعوت کمیسیون تیپ فعالیت میبرد. در اونجا دکتران هستند که معاینه گذرانده وضع سلامتی همون شهروند رو برای در آینده به کدام قسم‌های حربی و کدام قسم‌های نوی قوای مسلح روان کردن قرار قبول میکنند و پیشتر مطابق قانون کهنه 7 نفر دکتر در اینجا اشتراک میکرد. حاضر با 3 نفر دکتری دیگر رو علاوه کردن که همگی 10 نفر دکتر باید در کار طبی کمیسیون به قیدگیری ابتدایی حربی و کمیسیون طبی کمیسیون دعوت باید اشتراک کنند. این چه خیلی طبیبان؟ این طبیبان این جراح، امراض درونی، عصب، روحشناس، چشم، گوش و گلوی بینی، دندان و 3 دکتری از نوع این دکتری سیریت شناس، دکتری نارکولوگ و دکتری شناس باید علاوه کرده شده است. هم در کمیسیون به قیدگیری ابتدایی حربی و هم در کمیسیون دعوت باید 10 دکتر اشتراک کرده وضع سلامتی شهروند رو معین نمایند. یک چیز را باید قید نمایند که قانون این دفعه اجازه داده است که به کارمندان کمیسیون حربی دعوت شونده را برای آموزش در فاصله بین دعوت به کمیسیون حربی دعوت کنند. در قانون کهنه همین نبود. وقتی که مثلا دعوت از 1 اپریل تا 1 مای و ترمو از 1 اکتبر تا 3 نوامبر باشد، بین این دو فاصله دعوت برای دعوت کردن یک اساسی کلان ضرورت پیدا شدنش که این مثلا سندی معین نمودن وضع سلامتیش گرفت و نامد در محیط معین شده، در همون وقت در همین حالت دعوت کرده می‌نویسند. لیکن قانون نو رو معین نموده به اونها حقوق داده است که در بین فاصله های بین دعوت شونده شهروندان رو برای آموزش دعوت نمایند. لیکن در اساس قرار رئیس شهر و ناحیه بعد از به اتمام رسیدن دعوت از طرف رئیس شهر و ناحیه قرار قبول کنه میشود که آموزش دعوت شوندگان گذرانده شود و حساب کنید که از مثلا از 1 ایون تا 1 اکتبر و از 1 دکبر تا 1 اپریل برای آموزش به کمیسیون حربی کارمندان کمیسیون حربی میتونن آن را دعوت نمایند. مسئله که با ما بسیار با سوال می‌کنند این مسئله آزاد شدن از دعوت به خدمت حربی. ماده‌ای که از قانون کهنه فرق می‌کنه استفاده می‌گذارم. یکم خط در قانون کهنه هم بود، در قانون نو آمد. این از روی وضع سلامتی دکتر معین می‌کند، کمیسیون تیپ کمیسیون دعوت در اساس قرار دکتر متخصص خلاصه می‌برد. پس از این
вақте ки қарори комиссияи давлат қабул шуд ки ҳамин шаҳрвандро ғайри қобили хизмат ва хизмати ҳарбӣ дониста шавад, он вақт вай аз рӯи вазъи саломатӣ озод мешавад. бисёр шаҳрвандони мо фикр мекунанд ки ӯ касалӣ дораду дар даст ҳуҷҷатҳои масалан тиб дорад, ин маънои инро дорад ки вай аз давлат ба сафи артиш озод аст. Не, ин хато. бояд инро қонунӣ карданда кор ки ин маънои ин дорад ки фақат қарори комиссияи давлат метавонад ӯро аз давлат ба хизмати ҳарбӣ озод намояд. дуюм масъала ин, агар шахс шаҳрванд хизмати ҳарбиро иҷро намуд ё ки хизмати ҳарбиро дар дигар давлат иҷро намудааст ё ки хизмате ки ба хизмати ҳарбӣ баробар карда шудаасту дар дигар давлат иҷро намуд, вақт ин озод мешавад. тавре ки ба ҳамаи мо маълум аст, 7 сентябри соли 1995 байни давлати Тоҷикистон ва давлати Россия қарордоди душаҳрвандӣ адвайном соглашение қабул карда шуд ки дар он гуфта шудааст ки шаҳрвандони Тоҷикистон метавонанд аз шаҳрвандии худ дар асоси метавонанд шаҳрвандии Россия қабул кунанд. Дар моддаи 3 омадааст ки агар шаҳрванде ки душаҳрвандӣ дорад дар гиҷо доимо зиндагӣ кунад, вай бояд қонунҳои ҳамон давлатро иҷро кунад. масалан нишон шуд ки бештар Федератсияи Россия хизмати ҳарбӣ буд, пас онҳо хизмат дар бораи алтернативӣ қабул карданд. ҳозир онҳо ҳам хизмати алтернативиро доранд ва хизмати алтернативӣ ба хизмати ҳарбӣ дар Россия баробар карда шудааст. ва ҳамин ин мухолифат мекард қонуни мо ба ҳамон байни ду имзо карда будан қарордоде ки соглашение байни ду давлат муқобилат камтар нишон ки вақте ки шаҳрванд дар Россия агар хизмати алтернативро гузарад, аз рӯи қонун ӯ дар Тоҷикистон аз давлат ба хизмати ҳарбӣ озод набуд. ин қонуни нав ҳамин камбудиро ислоҳ кард. масалан ҳозир дар давлати Россия ӯ хизмати алтернативро гузарад, аз рӯи қонун ин дар Тоҷикистон аз хизмати ҳарбӣ озод ҳисоб карда мешавад. дигар масъала, агар шаҳрванд барои содир кардани ҷиноят бо қарори суд аз озодӣ маҳрум карда шудааст, вай фарқ надорад аз рӯи қонун, ҳамчун хусунот гуфта метавонам ки вай ба 1 сол аз озодӣ маҳрум карда шуда, ба 5 сол фарқ надорад. агар бо қарори суд аз озодӣ маҳрум шудан ӯ ҷазо бина кард, он вақт ин шахс ҳуқуқ дорад ки аз давлат ба хизмати ҳарбӣ озод карда мешавад. инчунон дар ҳамин модда омадааст ки киҳо барои озод шудан аз давлат ба хизмати ҳарбӣ ҳуқуқ доранд. якум шахсоне ки писари ягона мебошанд. дар қонуни кӯҳна ҳам ин буд, аз соли 97 бо пешниҳоди президенти мо ҳамин ба қонун дароваза шуда буд, то ҳозира ҳаст. дуюм, агар волидайни шаҳрвандон дар вақти иҷрои адои хизмат ҳалок шуда бошанд ё ки маҷрӯи гурӯҳи 1 ё 2 шуда бошанд. дар қонуни кӯҳна ҳамин ин ки агар волидайн дар вақти адои хизмати ҳарбӣ ҳалок шуда бошанд ҳамин буд. лекин волидайн агар дар вақти иҷрои адои хизмат маҷрӯи гурӯҳи 1 ё 2 буданд, озод шуданашон дар қонуни кӯҳна набуд. дар қонуни нав ҳамин омадааст ки агар дар вақти иҷрои адои хизмат волидайн маҷрӯи гурӯҳи 1 ё 2 шуданд, фарзандони онҳо аз давлат ба хизмати ҳарбӣ озод мешаванд. агар дақиқтар карда гӯ ҳуқуқ доранд ки озод мешаванд. чихе ки мо медонем ҳар як шаҳрванд ҳуқуқ дорад ки аз ҳуқуқи худ истифода барад ё ки истифода набарад. яъне онҳо метавонанд ки хизматро идома диҳанд ва ки аз рӯи ин ҳуқуқашон онҳо метавонанд аз рӯи қонун ариза нависта аз давлат ба хизмати ҳарбӣ озод шаванд ё ки бо ариза муроҷиат намуда ба хизмати ҳарбӣ раванд. дигар шахсоне ки номзади илм ё ки доктори фалсафа, доктори мутахассис, доктор аз рӯи иқтисод, доктори хабилат ва ин шахсон ҳуқуқ доранд аз давлат ба хизмати ҳарбӣ озод бошанд. дар қонуни кӯҳна як ду калимаи номзади илм ва доктори илм шуда буд ва баъди ин дар Тоҷикистон пешрафт аст ва дар соҳаи таҳсилот аз он ҷон доктори фалсафа, доктор аз рӯи иқтисод, доктори хабилат ва ғайраҳо қабул шуданд ки аз рӯи қонун озод намудани ин гуна шахсон аз давлат ба хизмати ҳарбӣ баҳснок буд. барои чӣ? барое ки дар қонун ҳамин дақиқ омада набуд. ана ҳамин камбудиро қонун ислоҳ карда ҳамин масъаларо дақиқ кард ки ана акнун номзади илм, доктори фалсафа, доктор аз рӯи иқтисод, доктори хабилат ҳуқуқ доранд ки аз давлат ба хизмати ҳарбӣ озод бошанд. дигар масъалае ки ин ба таъхир андохтани муҳлати давлат.
یکی چیزی که میگن به زبان روسی اتروشکا. هر فرق از قانون کهنه همین است که شخصانی که در مؤسسه های تعلیم تحصیلات میانه عمومی یا که در مؤسسه های تحصیلات تعلیم میانه کسبی تحصیل کردن، اونا تا ختم همین مؤسسه ها برای به تأخیر انداختن مولد دعوت خود دارند. در پیشتر قانون همین سن سالش معین کرده شده بود که تا 21 سالگی. اگر مثلا در وای مؤسسه میانه کسبی خواند و سن سال از 21 گذرد، او را دعوت میکردن. وای فرق نداشت که وای همین مؤسسه را ختم کرد یا ختم نکرد. قانون همین را دقیق نموده، تاکید نموده است که تا ختم نمودن این مؤسسه و برای این شهروند برای به تأخیر انداختن مولد دعوت حقوق دارد. دیگه مسئله که مسئله بسیار که همه را به وجه آورده است یا که باید این شهروندانی که در مکتب‌های تعلیم تحصیلات عالی کسبی برای دریافت تخصصی بکالور و متخصص بار اول تحصیل می‌نمایند. یک چیز را من قید کردم تا سال 2010 همین کلمه بار اول در قانون بود. این معنی این را داشت که وقتی که شهروند به همون مکتب عالی داخل می شود و یا دیگر خارج نکردن و اون را ختم نمود، وای برای به تأخیر انداختن مهلت دعوت حقوق داشت. اگر وای با یگان سبب‌های گوناگون خارج شد، با از نو او را به صف دانشجویان اگر برقرار کنند، این شهروند علاقه حقوقی به تأخیر انداختن مهلت دعوت را گم میکرد. ما باز بعد 10 سال زیاده از 10 سال اگر ماه ایول همون رو کلمه رو گرفته باشن، اگر با فکرم 20 ایول 2010 بود، باز من زیاده از 10 سال با همین برگشتیم. این معنی این رو دارد که شخصانی که برای دریافت تخصصی بکالور و متخصص در مکتب عالی بار اول تحصیل میکنند، اونا برای به تأخیر انداختن مولد دعوت خود دارند. بار اول این معنی این رو دارد که اگر وای داخل شد یگان بار با سبب‌های گوناگون از صف دانشجویان خارج نشد، این حساب میشه بار اول برای با مولد انداختن مولد به تأخیر انداختن مولد دعوت خود دارد. در اینجا بسیار سوال پیدا میشد که اگر وای یک دانشکده را تمام کرد، بعد با دانشکده دوم داخل شد، این بار اول حساب میشد یا نه؟ این مسئله کمتر بحثناک. ما تشکیلات ما اویت همین مسئله با مجلس عالی به طور خطی مراجعه نمیدادیم که همین مسئله رو شرطیم. چون که مثلا اگر یک طرف نیا کنید و علاقه دوم مرتبه به مکتب عالی داخل شد، لیکن از دیگر طرف نیا کنید و با همین دانشکده که مکتب عالی بار اول با کسب دیگر یا که با سطح دیگر داخل، برای اینجا کمتر بحثناک ما با همین مسئله با مجلس عالی برای شرح دادن همین ماده قانون مراجعه نمیم و امید دارم که روز نزدیک ما جوابش گرفته به همه شهروندان که دعوت شوندگان رسانده میتونیم. چون که همین مسئله بسیار مسئله یک هیجان آور، بسیار مسئله که همه را به وجه آورده سو همین سوالایی که میاد اگر از 100 سوال قریب یک 20 30 همین مسئله بار اول چخیل معنی داد کردن ممکنه، چخیل فهمیدن ممکنه. در شبکه‌های اجتماعی این چیز خیلی بحث‌های زیاد خیلی برآوردگی و هر گونه شرح و توضیح می‌یابد. این یک دومش که اینجا قانونگذار که همون شخصانی که همین لایحه قانون دادن با داره کمتر دقیق کردن که این فقط برای بکالور و متخصص. بکالور این زینه اول تحصیلات عالی کسبی حساب میشد. متخصص باشد این زینه علاهده تحصیلات عالی کسبی حساب میشد. ماجستراتور باشد این زینه تحصیلات عالی کسبی برای آماده نمودن کادرهای علمی پداگوژی. این از روی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان نمره 650 از 30 دکتر 2007 همین رو معین نموده است. از جمله اسپرانتور دکترانتور سوال بسیار که قریب به فکرم نیم سوال و 50% سوال که برای چی با ماجستراتور یا که شخصانی که در ماجستراتور میخوانند حقوقی با تأخیر انداختن مهلت دعوت را ندارند. من با اونو فهمونم، اونو بعضی وقت شکایت میکنن که خودی من این قانون رو برآوردم، من این قانون رو نبرآوردم. قانون که وقتی قبول شد ما خواهیم که آزاد باشم، ما باید قانون رو اجرا کنیم. اگر قانون رو اجرا نکنیم دولت ما خود رو آزاد کردن نمیتونیم. ما همین مسئله باید مراجعه کرده بود که من فکر میکنم که همینجا با فکر من، فکر شخصی من که
агар мо магистратура шаҳрвандоне ки дар магистратура аспирантура докторантура таҳсил мекунанд агар ҳамаи онҳоро ба артиш даъват намоем кард оянда ин илми ҷавони мо пешво мехӯрад. барои чи? барои он ки магистратура дар ҳамон низомномааш омадааст ки магистратура шахсоне ки барои омода намудани кадрҳои илмҳои педагогӣ. фикр мекунам ки инҷа камтар хато шудааст. як таъкид кардам ки ин фикри шахсии ман фикр мекунам ки барои муайян намудани чӣ гӯем баҳо додани қонун бояд ақаллан 1 сол 2 сол амалӣ шавад ва фикр мекунам ки мумкин ки баъди 1 сол 2 сол ба қонун бо дигаргунӣ бароварда шавад. боз як дигар моддае ки аз қонуни кӯҳна фарқ медорад, омӯзгороне ки таҳсилоти олии омӯзгорӣ дошта дар мактабҳои таълимии таҳсилоти умумӣ ҳамчун омӯзгор фаъолият мебаранд. дар қонуни кӯҳна ҳамеро ҳам дар назар доштанд, лекин ҷумлабандӣ ҳамеша шуда буд ки омӯзгороне ки таҳсилоти олии касбӣ доранд дар мактаб ва духтуроне ки таҳсилоти олии тиббӣ дошта дар муассисаҳои тиббӣ деҳот кор мекунанд. ин маънои ин дошт ки нимаи аввали ҷумла калимаи деҳот набуд ва мо аз ҳама талаб мекардем ва ҳамон комиссариатҳои ҳарбӣ комиссияи даъватам ба ҳамин розӣ мешуданд ки барои муаллим фарқ надорад талабот барои муаллим ки барои ба тахир андохтани молияи даъват ин таҳсилоти олии омӯзгорӣ ва дар мактаби таълимии таҳсилоти умумӣ фаъолият бурдан буд. анакун инҷо қонунгузор ҳамина дақиқ кард ки анакун аз ҳамин даъват сар карда шахсоне ки масалан таҳсилоти олии омӯзгорӣ доранду ҳамчун муаллими муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумӣ дар шаҳр фаъолият мебаранд, онҳо ҳуқуқи ба таъхир андохтани муҳлити даъватро надоранд. шахсоне ки дар деҳот дар раёнҳои дурдаст маълумоти олии омӯзгорӣ дошта дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбӣ ҳамчун омӯзгор фаъолият мебаранд, барои ба таъхир андохтани муҳлити даъват ҳуқуқ доранд. дар инҷо бояд қайд кунам ки ба мо бисёр савол мешаванд ки ман муаллим шуда кор мекунам, лекин маро даъват кардастам. вақте ки дурусттар месанҷиму савол ҷавоб мекунем, онҳо масалан информатика хондан, вай таҳсилоти олии омӯзгорӣ ҳисоб намешавад. вай ҳамчун барномасоз масалан институтро ё ки донишкадаро хатм дасту ҳамчун муаллими информатика анҷо фаъолият мебарад, вай маълумоти таҳсилоти олии омӯзгорӣ надорад, ӯро даъват мекунам. як чизро қайд кардани ҳастам ки дар қонуни нав дар бораи фаъолияти комиссияи даъват, дар бораи тартиби кораш, дар бораи ваколаташ, ҳуқуқу ӯҳдадораш ҳеҷ чӣ гуфта нашудааст. дар он ҷо омадааст ки тарзи кори комиссияи даъват, ваколати он, тартиби кори он, ӯҳдадору ҳуқуқҳои онҳо бо низомноми алоҳида ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ карда мешавад бояд фаъолият баранд. ҳоло то имрӯз ҳамин низомнома ки фаъолияти комиссияи даъватро ба танзим меорад ҳоло ба имзо нарасидааст. як чизро боз қайд карданастам ки чӣ ёки кадом моддае ки аз қонуни кӯҳна фарқ дорад, ин дар қонун омадааст ки падар ва модар ӯҳда доранд ки даъватномаро бо имзои шахсӣ гирифта ба шаҳрванде ки бояд ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавад ба ӯ расонанд. ин маънои ина дорад ки падару модари даъватшаванда ӯҳда доранд ки даъватномаро бо имзо гирифта ба писари худ расонанд. лекин дар инҷо камтар баҳснок ин модда барои чи? барои он ки даъватшаванде ки ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавад, вай аллакай аз синни 18 соло боло, вай шахси болиғ ҳисоб мешавад, вай барои кирдорҳои худ дар назди қонун, дар назди ҷамъият аз рӯи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон он ҷавоб диҳад. вақте ки ҷавобгарӣ ё ки ӯҳдадории як шахсро ба дигар шахс вогузор карданд, дар ин ҳолат ҷавобгарӣ ё ки ӯҳдадории даъватшавандаро ба падару модарашон вогузор кардан, ин ба фикри ман хато аст. масалан аз ман мепурсанд ки чӣ хел ҷазо ҳаст ки барои падару модаре ки даъватномаро бо имзо гирифту ба писараш нарасон. қонун ҳамеша ҷазоро пешбинӣ накардааст, чунки даъватшаванда синни соли 18 боло ва бояд барои кирдории худаш ҷавоб диҳад. хай ҷавоби маънавӣ дорад, дигар ҷавоби на ҷавоби ҷиноӣ ёки ҷавоби надорад. бисёрда бо ҳамин саволо ки ба мо муроҷиат мекунанд дар бораи кафедраи ҳарбӣ, бештар аз рӯи қонуни кӯҳна шахсоне ки
дар мактабҳои дар муассисаҳои таҳсили олии касбӣ таҳсил мекардану дар он ҷо агар кафедраи ҳарбӣ бошад онҳо кафедраи ҳарбиро хатм мекарданд. пас аз 1 сол мактабҳои олиро хатм мекарданд. онҳоро барои гирифтани унвони аввали афсари эҳтиёт аттестатсия мекарданд ва вазир дар асоси ҳамин аттестатсия ба онҳо унвони аввали афсари эҳтиёт яъне лейтенанти худро медод. ҳозир ба қонун дигаргунӣ дар оварда шудааст ки шахсоне ки кафедраи ҳарбиро хатм намуданд пас аз хатм намудани муассисаи таҳсилоти олии касбӣ бояд рафта 12 моҳ хизмат кунанд, 1 сол. баъд ба онҳо бо фармони вазири мудофиа унвони ҳарбии афсари эҳтиёт не лейтенанти хурд дода мешавад. дар ин ҷо бисёр савол метиҳанд ки кафедраи ҳарбӣ ин вақт барои чӣ лозим? ин хеле бошад мо хондем масалан кафедраи ҳарбиро. шахсоне ҳастанд ки кафедраи ҳарбиро соли гузашта тамом карданд, лекин мактаби олиро мана ин соли 21 тамом мекунанд. онҳо савол метиҳанд ки қонун қувваи бозгашт надорад. чихе ки забони русӣ мегӯянд закон не имеет обратной силы. қонун қувваи бозгашт надорад, он ба мо тааллуқ дорад ё не? як чизро бояд қайд намоям ки аттестатсия барои гирифтани рутбаи ҳарбии афсари эҳтиёт пас аз гирифтани диплом, пас аз хатм намудани мактаби олӣ дода мешавад. ин маънои ина дорад ки фақат тамом кардани кафедраи ҳарбӣ ин маънои инро надорад ки бояд афсари эҳтиёт шавад. вай баъд аз хатм намудани кафедраи ҳарбӣ вай бояд мактаби олиро хатм намуда соҳиби диплом шавад. вақте ки вай соҳиби диплом шуд, пас аз ин кормандони кафедраи ҳарбӣ ӯро маводҳои аттестатсияшо барои гирифтани унвони якуми ҳарбии лейтенанти хурд ба вазири мудофиа пешниҳод менамоянд. ва қонун ки аз 2 феврал мавриди амал қарор гирифт, ин маънои ина дорад ки шахсоне ки соли 2020 кафедраи ҳарбиро хатм намуданд, соли 21 акнун мактаби олиро хатм намуда ва онҳо таҳти амали ҳамин қонун меафтанд. онҳо унвони якуми афсари эҳтиётро фақат аз баъд аз 12 моҳи хизмати муҳлатноки ҳарбӣ гирифта метавонанд. хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ ин як масъалае ки тамоман нав дар практикаи Тоҷикистон. ман ҳамин хел хизмат ман ҳамина таҳлил кардам дар ҳамин ҳамсояи давлатҳои ҳамсояи мо ҳам нест. дар онҳо ҳаст хизмати алтернативӣ, лекин онҳо камтар ранги дигар дорад, аз они мо бар ин не. ин чӣ маъно дорад? хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ. ин маънои инро дорад ки дар қонун омадааст ки шаҳрвандоне ки барои ба озод шудан аз даъват ба хизмати ҳарбӣ ҳуқуқ надоранд ё ки шаҳрвандоне ки барои ба таъхир андохтани муҳлати даъват ба хизмати ҳарбӣ ҳуқуқ надоранд, метавонанд ба таври ихтиёрӣ, таъкид мекунанд ки ба таври ихтиёрӣ бо супордани маблағи ба як суръатҳисоби махсус метавонанд ин гуна хизмати ҳарбиро гузаранд. ин маънои инро дорад ки шаҳрванд агар барои озод шудан ё ки ба таъхир андохтани муҳлати даъват ҳуқуқ надорад, ӯ метавонад ихтиёран ба комиссияи ҳарбӣ муроҷиат кунад, ариза нависад, як маблағи муайянро супурда мобайни як моҳ ҳамчун ҷамоати ҳарбӣ хизмати ҳарбиро гузарад. ба ин гуна шахсон билети ҳарбӣ дода мешавад, ба ин гуна шахсон дигар ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешаванд. лекин як чизро қайд кардани ҳастам ки дар қонун омадааст ки тарзи гузаштани ин гуна хизмат киро чӣ хел кай ба куҷо даъват мекунанд бояд қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кунад. ин гуна қарор аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул нашудааст ва пас аз қабули ҳамин қарор шинос шудан бо матну талаботи ҳамин қарор ба дигар саволҳо ин гуна ба таври мушаххас ҷавоб додан мумкин. миқдори маблағ ва тартиботи он муайян нест, чун ёни мардум ҳар гуна овозҳо ҳаст ки шумораи гуногуни маблағҳоро мегӯянд ки бо супорди ҳамин қадар маблағ метавонанд ки иҷро кунанд муҳлати кӯтоҳи хизмати ҳарбиро. дар саҳифаҳои иҷтимоӣ бисёр саволу ҷавоб медан. ҳоли қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул нашудааст, ҳамин қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бояд маблағро муайян кунад. ин як. дуюм қайд кардани ҳастам ки маблағ ба фикри ман кам не. маблағ ба фикри ман, ин фикри шахсии ман, ба фикрам бояд 20 000, 25 000, 30 000 шавад. барои чӣ? барои ин ки агар категория шахсоне ки ба ҳамон хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ муайян мешуданд ки ман ин
کاتگوری شهروندان رفتن میتونن، این گونه کاتگوری شهروندان رفتن نمیتونن، اون وقت مبلغ کم مونده ممکن بود. وقتی که حقوق دادن که همه شهروندانی که حقوق آزاد شدن یا که با تاخیر انداخته مالیات دعوت حقوق ندارن، این معنی این رو دارد که اگر مبلغ کم شود خواهشمندان بسیار میشن. به فکر من مبلغ حجمش کلان میشد. یا که مسئله همون بسیارتر با ما سوال میتین که از کافدرای حربی مکتب‌های عالی دوشنبه که با ما شخصانی مسئول کافدرای حربی گفتن که باید 28000 سپار ما و بعد رفته یک ماه خدمت کرده عنوان افسر احتیاط گرم. نه، قانون ماده 59 دقیق معین نموده است که عنوان یحکم حربی را همچون افسر احتیاط فقط وزیر مدافع پس از گذشتن شخصانی که کافدرای حربی را ختم نمودن و مکتب او را ختم نمودن، فقط برای این گونه شخصان بعد از گذشتن 12 ماه خدمت حربی مهلتنامه داده می شود. اگر شخصانی که با یک ماه بعد از ختم کافدرای حربی ختم مکتب عالی به خدمت یک ماه رفتن، با آنها عنوان حربی افسر احتیاط داده نمی شود. در این مسئله میخواستم که کمتر فکر خودم بگذارم. با تاکید میکنم که این فکر شخصی من همین قبول خدمت حربی در حیات ذخیره‌های دعوت سفربری به فکر من یگان وریانت بهتر نبود. این یکمش این که نو، دومش این که در یگان دولت همسایه نه در ازبکستان نه در قرقیزستان این گونه خدمت حربی پیش بینی نشده است. با یک بار تکرار میکنن که همه میگن که در ازبکستان این خیلی در قرقیزستان، لیکن همین خیلی که در همین قانون آمده است که این خدمت حربی در حیات ذخیره دعوت سفربری با سپردن یک مبلغ معین که همین حقوق دارد رود و پس از اون بلیط حربی گرد، این خیلی نه. این هم قرقیزستان هم ازبکستان فرق دارد تمام. دیگر جا گفته است هستم که تخمینا هر سال 21000 جوان پسران از کمیسی به قدگیری ابتدایی حربی میگذارند. این معنی اینا دارد که هر سال در همین ولایت سوخدیمو 21000 دعوت شونده جمع میشد. از این 21 این تقریبا چون من خیلی وحید دقیق ندارم، تقریبا 6000 دعوت میشد یک سال بعد. در یکی از برآمدهای خود 3-4 سال پیشتر در گزیده ولایتی از طرف یک شخصی مسئول کمیسیت حربی ولایت هم خیلی صفر آورده شده بود که یک سال تخمینا 6000. انا حساب کنید که 21000 اومد، 6000 دعوت شد، 15000 موند. از این 15000 انا تقریبا گوییم که 5-6-7 برای آزاد شدن، برای با تاخیر انداخته مهلت دعوت خود دارد. هر سال میموند همین 8000. این 8000 دعوت 4 ماه، اپریل، مای، اکتبر، نوامبر. این 8000 رو بازاری گذراندن. اگر خواهشمندان باشند، اگر همین 8000 موندگی ما باید هر ماه 2000 آدم رو از همین جمعیت حربی گذرانیم. 2000 آدم این مقداری کم نیست. یکمش. دومش این که در اینجا سوال با میاد همین 2000 با سر و لباس، جای خواب، خوراک، جای زندگی چقدر کار تامین کردن در کار. این شخصی که این کتی مشغول شدگی نه ممکن که این مسئولیت این رو نفهمد، لیکن این بسیار مسئولیتی کلان حساب میشه. در اینجا همین ماده قانون ناعدالتی اجتماعی رو به میان میارد. برای چی؟ برای اینکه ما پیشتر مبارزه میبردیم که مبلغ کتی بلیط حربی نگرانو به خدمت حربی روان. حاضر ما با فکر من هم خیلی وقتی که تحلیل میکنن خودی هم خیلی تصور کردم مونگی که ما با همین مبارزه بردیم و خودی که از آتش برآمده نتونستیم و قانونی کردیم که همین مبلغ سپارو یک ماه خدمت کرده صاحب بلیط حربی شافته. لیکن یک چیز رو اساطیر برادران در کار نه که در ماده 1 کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آمده است که تاجیکستان دولت اجتماعی بوده، برای یک انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد. لیکن وقتی که تاجیکستان دولت اجتماعی میباشد و ما با همین خدمت حربی یک ماه ناعدالتی اجتماعی رو با میان میاریم یا که همین برعلام باشد، من فکر میکنم که این مقابل قانونهای عمل کننده مقابلی که کمتر باشد هم خودی که مقابل کانستیتوسیون که طلبات کانستیتوسیون است. برای چی؟ برای اینکه وقتی که شخص 2 سال خدمت کرده آمد شهران، بیشتر ما همین رو با سری بلند گسیل میکردیم، با سری بلند قبول کرده میگرفتیم. وقتی که شهروند 2 سال رفته خدمت کردن و شهروندی که 1 ماه رفته خدمت کردن، این خیلی میشد که بعد
шаҳрванде ки 2 сол рафта хизматкор омад, ҳамун шаҳрванде ки 1 моҳ рафта хизматкор омад, камтар худаша шарм мегирад, камтар худаша мегирад. барои чӣ? барои ки мумкин ҳатто ҳаминҷа саволо пайдо шавад ки ҳамун шаҳрванде ки пулаша доду рафта 1 моҳ хизмат кора омад, ба ҳамун шаҳрванде ки рафта 2 сол хизмат карда қарзи ватан модаро иҷро карда омад, савол доданд ки барои чӣ маблағат набуд ки рафта 2 сол хизмат карда омадӣ. охир умуман ҳамин аз солҳои қадим байни тоҷикон тарбияи ҳарбӣ, ватанпарастӣ, патриотик ин як дар сатҳи баланд қарор дошт. мо ҳамин ҷанги бузурги ватаниро аз рӯи ҳамин ғалаба ба даст овардем. ҳамин асоси тарбияи насли наврас, асоси даъват ба артиш, асоси омодагии ҷангии артиш, ин тарбияи ҳарбӣ, ватанпарастӣ дар ин ҷо сифати худро ё моҳияти худро гум карда истодааст. ин маънои инро дорад ки агар маблағат бошад рафта 1 моҳ хизмат мекунӣ, маблағат набошад 2 сол рафта хизмат мекунӣ. он чизе ки барои шаҳрванд дар 2 сол меомӯзонданд, вақте ки ӯ 2 сол хизмат мекунад, ӯро бо маблағи ҳамун шаҳрванд 1 моҳ меомӯзонанд. ба фикрам дар ҷо савол пайдо мешавад ки сифати ҳамин омӯзиш чел бошад. дар вақти зарурӣ агар лозим шавад ҳамин шаҳрванде ки 1 моҳ хизмат кард ва яроқ аслиҳаро ба даст гирифта ватани худашро муҳофизат карда метавонад ё не? ин ба фикри ман ғайриимкон аст ки он чизе ки бояд дар 2 сол аз худ кунад, дар 1 моҳ аз худ кардан, ин ба фикрам ғайриимкон мебошад. хайр менталитети мо шаҳрвандони мо ҳамин хел ки ҳамун шаҳрванде ки 2 сол хизмат карда омад, дар зини ҳамун шаҳрванде ки 1 моҳ хизмат карда омад, худашро мумкин ки камтар пас ҳисоб кунад ё ки гунаҳкор ҳисоб кунад ки вай пул дороду рафта 1 моҳ хизмат кард, ман пул надораму рафта меям. ин як дуюмаш, мо медонем ки шахсоне ки дар ноҳияҳои дурдаст, дар диҳаҳои дурдаст истиқомат мекунанд, онҳо шахсони камбизоат, онҳо маблағ надоранд ки ҳамин маблағро супорида хизмати 1 моҳро гузаранд. ва аз ин ҷо бармеояд ки артиши мо артиши камбағалон, артиши камбизоатҳо, артиши шаҳрвандоне ки маблағ надоранд ба ҳамон мубаддал мешавад. дигар масъала як чизи хотиррасон аз карда ҳастам ки президенти мо ба ҳамин масъалаҳо бисёр аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд ва бо пешниҳоди президенти мо ба қонун дигаргунӣ дароварда шуд ки шахсоне ки хизмати ҳарбӣ муҳлатро нагузаштанд ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ қабул карда нашаванд. ин маънои ин дорад ки шахсоне ки 1 моҳ маблағ супурдани 1 моҳ хизматро гузаштанд, онҳо ҳуқуқи ба кор дохил шудан дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқро надоранд. шахсоне дохил шуда метавонанд ки онҳо агар маълумоти олӣ дошта бошад 12 моҳ, маълумоти олӣ надошта бошанд 24 моҳ хизмат кунанд. фақат ҳамин гуна шахсон ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба кор дохил шуда метавонанд ва аллакай ба қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суд, дар бораи агентии муқомият ба коррупсия, дар бораи прокуратураи гумрӯк моҳи аввал, охири моҳи январ, моҳи аввали феврал дигаргунӣ дароварда шуд ки дар он ҷо гуфтааст ки киҳо дохил шуда меонанд шахсоне ки хизмати ҳарбии муҳлатро адо намудаанд. ман фикр мекунам ки бисёр як иқдоми хуб. ташаккури зиёд. дар охир мехостам гуфтаниҳои шуморо шунида бошем. ман хотирразо менам ки ҳоло қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оиди хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираи давлатӣ сабабари имзо нашудааст. мабсали маблағ ва дигар бояд ҳамин қарор муайян намудад ва барое ки дар бораи иҷрои қонун мо баҳодим, бояд қонун ақаллан 1 сол фаъолият барад, амалӣ шавад ва қайд кардани ҳастам ки пас аз ин баъд аз 1 сол мо тарафҳои мусбии манфиро гуфта метавонем ва дар охир қайд кардани ҳастам ки ташкилоти мо маслиҳати ҳуқуқи ройгон оиди даъват ва гузаштани хизмати ҳарбӣ тариқи телефон 93 33 1803 такрор мекунам 93 33 1803 марҳамат ки агар савол дошта бошед метавонад занг занад. ташаккури зиёд. воқеан як суҳбати хос буд ва шумо тавонистед ки мушаххасан нуктаҳои гуногуни ин қонунро шарҳ диҳед ва ман умед мекунам ки бинандаҳои азизи мо он норӯшаниҳое ки барояшон буд барояшон муайян гашт ва ҳамчунин бинандаҳои азизи арҷуманд он рақамеро ки такрор намуданд, он рақамеро ки гуфтанд, метавонед ки муроҷиат намоед ва дар сурати пайдо шудани ягон савол метавонед ки аз он ройгон дархост гирифта бошед вобаста ба масъалаҳои ҳуқуқӣ. ва бинандаҳои азизи арҷуманд бори дигар ёдовар мешавем ки
дар меҳмонии барномаи шоми диёр қарор доштанд бобоҷонов Музаффар, полковники Мустаъфӣ ва ҳамчунин коршиноси ташкилоти ҷамъиятӣ, дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ ва мо суҳбате доштем вобаста ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва оҳдадории ҳарбӣ ва дар ин барнома нуктаҳои гуногуни ин қонунро ки ба тозагӣ қабул гардид мо шарҳу тавзеҳ додем ва умед мекунем ки яке шумо онро дарк намудед. Ва бинандаҳои азиз арҷуманд, то барномаҳои навбатӣ тан сиҳату хунобод бошед.